Ovako, ovo sad i ova razina koja traje već te histerije oko tog Livaje mi je isto meni puna kapa. Na drugi način. Čovjek je odigra koliko? 194 utakmice za Hajduk. Ove sezone odigra 24 utakmice za Hajduk. Ovo je prva sezona gdje je to diskutabilno, jel njemu i već idu 32 godine, diskutabilno je koliko se on 33. ima volje, 33, pardon, koliko se njemu ima i volje uklapati u ovaj sistem, tu sigurno radi ego, međutim kad takav, šta u zadnjih 5 utakmica ti je on zabija 3 gola, 2 asistencije. 24 utakmice pričamo. Ovo rastezanje kožu ovako ko da on igra priko neke stvari od 5 sezona 4, pa mi imamo uzorak da je to sve kako od njega jebi ga od jučer, pa da se njemu ne da igrat već koliko, pa da je on ovo, pa da je on ono. Ti bi prošle sezone bez njega bija šta na 30 golova u sezoni. Ali zato si doveo novoga trenera koji je treba napraviti nešto da Livaja više ne pati, da ne ide sve na njega i ti si ima taj seljački nogomet, di si samo Livaju, na njega si se oslanja i ima si 6-3 punta i to je više, ne može, jednostavno ne može i Livaja svake godine će biti sve slabiji i slabiji jer je u godinama. Znači ti kreni od 21-22. Pogledajte te utakmice, pogledajte što je on radio na terenu. To ima 3 dobro pucaje penala, ima 30 golova, toliko su ga igrači branili da je Krovino i svi su ostali. Mi smo došli na 72 punta, zadnju utakmicu smo igrali sa rezervama jer je bio kup. Mi smo tu u konkurenciji Osijeka, Rijeke i Dinama. Znaš koji je to bio Dinamo? To je bio Dinamo, Ovršić, Ivanušec, Šutalo, Mlađi Mišić, Ademi, Ristovski, Livaković. To je bio Dinamo koji je jači od ovoga. Mi smo od toga Dinama skoro nadmašili, to je sve zbog Livaje bilo, manje više, i Masije, Jelez, Menjak, to je Livaja danas, ljudi moji, ko to, nije ni blizu toga igrača. Nije da on to ne želi, ne daj Bože, on daje sve od se, ne može on to, ne može držati tu razinu. Ma to sad kasni mu reakcija i to je, i nije sad ono, ljudi... Ideologije. Pa tako je, ljudi govore da ne želi, nije da ne želi, trudi se on, nije to ta razina. Ovdje je više u kontekstu ne gledanja u budućnosti je jasna. Mislim da bi bilo idealno da on odradi, ima još ugovor godinu dana, da on u ovakvoj nekoj poziciji odradi, jer mislim da može odraditi. A želi li on to? To je drugo pitanje, ali ja govorim, on ima tih godinu dana. Zato te taj pita to, jer to prema svemu sudeći vodi prema tome. Pa ali to će odraditi i ako voljni moment nastanu, to će odraditi biologija. Ja govorim samo u retroaktivnoj situaciji di ovo sad pišanje po tom kultu kojeg su isti navijači sami napravili, govori o navijačima. Taj čovjek je 5 godina nosija klub, taj čovjek je 5 godina igra s košarkaškim balunom na zglobu, nije nikad reka, taj čovjek je igra za konca kad mu je stari poginija. Ja ne govorim samo o budućnosti, jasno nju će definirati ako išta ta biologija. Ali ovo sad podaštravanje, sad zadnjih kada je on ne znam šta izvodija i da je on ovakav ili onakav, bez njega ne bi bilo na koncu konca možda ni ovoga podcasta, ni ovog projekta, jer je to ne bi, pa di smo bili smo koji 7, koji smo bili na tablici, rugali su nas se svi, on je došao, odmah izdominirao sa Tramecanijem, ušli smo u Europu, izdominirao u sezonu što sam malo prije objasnio. To su sve činjenice, ali to niko ne oduzima, to iznošenje činjenica. I nije, ja sam to kad smo govorili, prvi put kad smo raspravili, pa nije Marko Livaja krivi su ljudi. Krivi su ljudi koji su zabranili da se reče i kakva kritika o Marku Livaji. Ne znam, Marko Livaji 21-22 odigra neku lošu utakmicu, ali ne smiješ reći. Pa kad ja kažem da odigra lošu utakmicu, ne kažem da ga treba potirati ili da nije da 100 golova. Lik je legenda, spasija nas je, mi smo bili niko i ništa, nosili su se dresovi Mesija i Cristiana Ronalda, sad se nosu dresovi Livaje, to je njegova zasluga. 20.000 preplata je njegova zasluga. To su činjenice. Ali ako komentiramo igru trenutačno, to nema veze, jer Marko Livaja sad i onih 21-22. To je nebo i zemlja razlika. I sad je pitanje, nije lako, ti kad si navika, nije to lako podnijeti, ja shvaćam njega. Ja bi se tako ponao, ja sam klasa, ja sam to
sve napravi, ja sam dao euro golove i sad ti neko dođe i reče neko drugi će igra, nije to lako podnijeti. Ali nije... On ima i minutaže ove sezone, on ima minutažu ove sezone. Nije, no dobro, mislim, ispada kada Livaja ulazi u trash time, čovjek ima, sam se reka, 24 nastupa. Ljudi koje sad je zapravo 27. kolo. I bija je ozlijeđen. Znam, ali sve ti koji raspravljaju idu u ekstreme i ti koji su za Livaju, koji spominju to kako je on zadužio, sve to stoji, ali ti si ima napadača u prvom dijelu sezone koji ima 10 golova. Ti si igra vrhunski nogomet, igra si najjači pressing lige. Nemaš ti tu puno argumenata za reći ovi nije triba igrat. Igra je tu, zasluženo je tu bio u prvoj postavi. Ma ovo je dinamika koja je u ovom trenutku najrealnija, a hoće li ta dinamika, govorim o rotaciji Šege, Livaje, hoće li ta dinamika potrajati sljedeću sezonu, to sve ovisi sa ovom. Pa ja bih volio da to. Ja bi najviše volio, jer bi to onda donilo i taj neki čestiti kraj te priče i tog kulta, da jedan put isto kao što moramo 100 stvari prekiniti, da se ne prekinemo s tim face koje budu štrace. Jer mislim da od svih je sa Livajom zaslužili smo svi da to ne završi kao šta završi, ne znam, Mijo Caktaš, Lovre Kalinić i ovaki, da se svako iz svog kuta popičkaraju klub i igrači, navijači, da mrzi sad cijeli grad te ljude, a prije su likovali, zvali ih nazad i tako dalje. Mislim da je Livaja specifičan i njegova priča je specifična i što si ti reka neponovljiva je, odnosno bar ne tako lako, ne vidim u bliskoj budućnosti. I tu mora i on, i klub, i navijači, svi iz svog kuta omogući da ta priča završi dobro. A ne govorim o priči koja će sad, jer ja mislim da ni on prvi to ne očekuje, da on sad bude, ne znam, opet nositelj ekipe, ja to prvi ne želim više gledati, jer mislim nema smisla to. Ali s druge strane, da se njega sad šuta ko staru krpu, šta Garcia i nije napravio u tom nekom pogledu, ne igramo više kao nositelj ekipe, jer mislim da ne može, ali da se sad tu njegov kult našutava i podastire da bi se sad omogućilo šta lakša racionalizacija, da njegovoj karijeri lagano ide kraj i provociranje tog sukoba, meni se ta priča gadi. Ja ne želim da ta... A preteška smo mi sredina, uzmi tako primjer Maradone i Napolja, pogledaj kako je to. Pričamo o Maradoni, najboljem igraču svita u tom momentu, kako su se oni rastali. A on je sad bog i legenda, nije to baš bilo tako u kraju njih. Ko ste popratili priču, jeste sigurno. Njega se tiralo. Ne moraš ići tako daleko, sjeti se Tomislava Ivića kojeg danas i spomenike mu radili. Nije to tako bilo krajem 70-ih u Splitu. Mislim, 194 nastupa, 100 golova. Brate mili, to je Frane Matošić razine. To su takve priče. To ne može niko oduzeti, to su činjenice, samo pitanje je u koji je kontekst, o čemu pričamo. Ako pričamo o Livaji i njegovom učinku na terenu i uspoređujemo, nije isti. Ako pričamo o Livaji i njegovom zaduženju kluba, to je beskonačno. I ne bi bili, šta si reka tu, ne bi bilo 20.000 ljudi, to su za mene nepopitne činjenice. To je, zbog igrača kao Livaja se ljudi upisuju u nogomet. Sad je vjerojatno masu dice se upisalo kad se on vratio, on je bio najveća zvijezda, veća zvijezda od Modrića, od Dalića u Hrvatskoj. Ne upisuju se zbog toga što Krovinović dobro prepoznaje prostor, nego se upisuju zato što Livaja zarola 2 puta onoga protiv Lokomotive, 3 rolanja napravlja kao na malom balunu. To ne može niko napraviti osim njega. Niko ne može usisati balun s 2 igrača na leđima i gurniti. To nećemo, to niko neće oduzeti. To je ostaje zauvijek tu. Meni je drago što sam na to gleda, ali... Uglavnom svi bi trebali doći sebi, sjest za stol i srede da to ispadne dobra priča na kraju, a ne da imamo sranja.